Cari AutoCAD, cari Army Grid. Jawab satu customer punya soalan you cakap you main gate ni ada screw teknologi. Screw teknologi betul ke dia boleh tahan? Okay, screw teknologi, kalau you ada tengok lah, okay, market actually banyak barang pun pakai screw punya. Walaupun you make kereta, you make spare part, you make tayar, paling penting make tayar pun pakai screw punya. Kan, kereta selalu berjalan terkeluar, lagi penting kan, lagi bahaya. Kenapa pun pakai skru? Sebab pakai skru ada satu barang memang baik, dia boleh tukar spare part. Mana satu part rosak, macam ini rosak, tukar ini saja, tapi dia tukar semua. Kalau welding dia kena tukar semua. Kalau skru tak perlu, dia boleh tukar ini saja. Lagi satu, jimat masa, on the spot boleh settle dekat email rumah. Tak payah bawa balik semua, tak payah potong ke semua. Ini kebaikan dia untuk skru teknologi.